স্বাগতম মাই আনতি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ সব বন্ধুসকল আজি আমি যাব ওলাইছোঁ ক'ত যাব ওলাইছোঁ আৰ্বৰটাম পাৰ্ক ক'ত যাব ওলাইছোঁ আৰ্বৰটাম পাৰ্ক সো ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ বলক It's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? There's one thing I need from you. Can you come through?
Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Ooh, Tambourine's great too. DJ Jono. So guys, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।